Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan nih di sini teman-teman. Mencari mainan di pohon singkong. Kira-kira ada mainan apa aja ya? Let's go, kita cari. Ada di mana mainannya ya? Wow, apa ini? Wih, ada mainan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Wow, dapat satu, dapat dua teman-teman. Wow, dapat dua ondel-ondel polisi nih. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Wih, ada lagi. Ada ondel-ondel sepasang nih teman-teman. Wih, keren banget. Mantul, mantul. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba teman-teman kita cari. Ada di mana nih? Wih, apa itu? Wih, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ada ondel-ondel pocong di selokan nih. Kita selamatin lagi teman-teman. Wih, ada warna abu-abu sama warna putih nih. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Wih, ini warna hijau dan warna kuning teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini. Wih, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.